Lagi bunga ikuti mandi. Ano? Oh. Anda pun kepakai pun salawatan kasih Nabi Allahumma salli ala Muhammad. Musuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kue musuh Sayyidina kepakai tapu musuh Sayyidina. Tiga dua. Anda kasih saya sudah tengok. Eno kepakai pun indua o sudua o ali. Kita nak begini ali. Ada apa lah begini ali. Inilah tinggal ada tamu. Eno kenapa nak buat tu sehat? Agi mo tayo pendua yan ko dua begitu ni. Rasulullah SAW na inindog kami na igilas sa lautan tanong. Kaya katulong mga sahaba na so tingin sa Rasul na inindog niya kami sa kapsilaw kami sa lagi dugi pundo niya kami ko samboyan. Nanto na inindog Rasulullah mga tuwa nunitin bilalang. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dabong sayyidina. Nah, dia kata Sayyidina na ayam mafia na kuanam na doon Rasulullah. Na basta makalawan ko kumana inindo Rasulullah na ibugatan. Kumana lawan no hadith na doon ginun matatawi ang tuwa Sayyidina. Agiran na Sayyidina na ayam pusar sana sa mga sufi. Kung ay patot na kumana dito ng roto. Ugid na Rasulullah na Sayyidina ay kanu kumana uluan. Ato rin di Rasulullah ana Sayyidina di bani Adam sangat tinggi ni uluan numbutan mo ada bukid na si kosimba kita kasalawat na di mapiabatan ng pumuman sa diron yung kasay na dito pergo salawat akorek si eko Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kamana di diron perunta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad diron perunta yung tuwa Sayyidina Ada supat untuk mida dapat tarkun untuk takbir mursal. Nanda kuan mini pa kumanuno to kadito pergo hadith yung tuwa Gimana tayo kan pakai sih? Kalau tu kan dua. Dua puluh begini ni. Kira kami ada. Nanti nong tang dua begini ni. Tu yang dua ni. Atau yang makan lang aku. Lagi tidak ada tu don surat. Kau makan dua dabung kapan aku tu? Nada karata yan. Amerika dah kapan aku tu? Amarat. Ugi dah soal ni nada pun yang kapan akan dua kapan aku tu? Kau mana kailangan naman kita nonton ang dua. Sampai ka po man, nasala ko din ni pa na nawa, na di ko pa.